Erkekler tez oturup da жарайды. Аялдар кымаз. Ошондой экен, аялдар кымаз экен. Эс алуучу жайларга тиешелүү суроо дейт. Коттедждерге кардар алганда дейт, нике куөлүк менен кабыл алабыз. Биякта деле карабай жабышып атат, ошол суроону көтөрүп сурашкан экен. Бирок ар бир аялдын жүзүн текшере албайбыз да. Эгер башка аял менен кирип кетип, жаман иш кылса, алардан алган акча адалбы же арамбы? Сиз колдон кешчи этияттык кармап атасыз. Нике куөлүгү менен киргиле деп атасыз. Анан нике куөлүгү менен киргиле деп ошондо да алдап атса, кана сүрөтүн көрсөтүп минтпей албайсыз да сиз. Ошон бирок бир сыйра мынтип сырттан карап коюш керек. Кичине сез боло тургандай болот. Ошондой болгондой алдап турса, ал өзү күнөөсүн тапкан акчаны алып алат. Бирок билип калып туруп деле боло берет деп бийгисин көп акча өтүп койсо алданып калсаңыз күнөө болот. Билбей калып алдап кетсе, ал үчүн күнөө, сиз үчүн күнөө болбойт. Ал үчүн күнөө, сиз үчүн күнөө болбойт. Бул жерде сонун бир нерсени эстетип айтып берейин деп атыр. Ошондой маселе. Колдон келчи этият кылына сестерин бизде жаза өткөрүү эмеси бар го, кызматы. Гиси, Ассаламу алейкум, устаз. Мурас маселесин зарылыгын айтып бересизби? Мурас маселеси өтө зарыл илимдердин бири. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu aytқан мына бул жерде хадис бар. Такирейби? Бир. Ta'allamul faraid wal Qur'an, Qur'an илимин жана мурас илимин үйрөнгүлөр. Wa 'allimun nas жана бул эки илимди адамдарга үйрөткүлөр. Fa inni maqut мен анткени араңардан өлүп кетишим мүмкүн дейт. Аллах таала жанымды алышы мүмкүн, мен тирүүгө үйрөнүп алгыла деген. Мурас илиминин негизги эрежесин Кур'анда Аллах таала өзү айткан. Юбайну ан тадилу деп. Адашып кетпөөлөр үчүн эсеби өзү берген. Элестетиңиз, мисалы айтат, лиззакари мислу хаззул унсайин. Ата-эне өлүп калды, эки кыз бир бала калды. Байлык 4кө бөлүнөт. 4кө бөлүнөт, 4төн арбага. Анан 4төн 2 балага берилет, бир-бирден кызга берилет. Мындайча айтканда, бир эркек, эки кыздын ордун басат экенсиз. Адилетсиздик го, я болду экен. Десе жок, эркек эки үлүштү, кайрылы жана эки карындашын алып жайттым. Кыздардын бир-бири өзүндө калды, эркектин экөөсү кайра. Музыка, өттө жүрөп, улгуп жүргөн ишим күнөө эмеспи? Тойдо ичкендер, чеккендер көп болот, көп күнөө болот деп айтып, ушул суроого жооп берип коебуз. Кудай сизге ошондой тарта турган жөндөмдү берди, видео тарта турган. Бул сфераны адалыраак сферага алмалыштырыңыз. Туристтер келип атат. Туристтерди алып чыгып, үйүлүп карап коюп тарта турган баштайбыз. Анткени көрө көз арак ичкендер сизге жакшы көрүнө баштайт. Такып алышыңыз кетет, намаз бирак тартпай каласыз. Жана кыздарга көзүңүз түшө баштайт. Биз пайгамбар эмеспиз. Biz alsızбыз. Şu akсыз айтып берет. Улам бир бөлмөдө турган улам болса, мен эшикти ачып коем. Кандай аялдар? Жок, эң жакшысы ошол эле чейде. Эмне маселе болушу мүмкүн, жолдорун кеңиен айтып берсин. Бул замандын сыноосу болуп калды. Аллахум аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима 'алламтана раббана зидна илма. Эмнеге болду экен мынча кыска? Анткени талап болуш керек, талап сонун экен, бирок тоюп калбаш керек. Ийки келип эле сунсап турсак жакшы болот иншалла. Жаман деп сиздер уруксатыңыздар менен биздин дамылдарга беректер бар, тапшырып коелу. Birinci kat top desem, kalgan kat ошол тарихи. Ыраазычылык кат, урматтуу жана кадырлуу устаз Muhammad Кары устазга Аллах Тааланын асыл дининин өнүгүшүнө жана коомдун руханий баалуулуктарынын бекемделишине кошуп жаткан салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дин жаатында жасап жаткан талапкас кызматыңызды жана сиңирген өлчөөсүн ийгилигиңизди жогору баалайбыз. Жараткан Аллах Таала бул кылган кызматыңызды кабыл кылып, дамыган устаз Хазирет, сизге жана үй бүлөңүзгө эки дүйнөнүн тең жакшылыктарын, берекесин жана бактысын насип кылсын. Машалла. Бул Кудай Тааланын үчүнчү мен дамыган
oldu. Nege? Antkeni damgan meyli tarafından çoğun. Maksat damgan oldu. Bölge cidden kongola en aldaşık 90. yıllar damga dağıtlar. Yürüsünü birinci oldu. Çoğu gelin bekler. Şununcu ben özümün aklına öptüm, sizlerden aklına öptüm. Taşlarından akbalpan okuşlarından kırılırken taşlardan salgı var iken hatta böyle büyük olsun. Sizin okuduğunuz hatta açıklar olsun. Ama bundan sırtlar ağzı öyle geçip kaldı. Az cennet kurulu verir. İnşallah sizden ister. Ben birisi adamlar sizi damga okulun dörtlü süreklinden bu 3 gündür böyle çıkıyorlar. Kabul ettin damla. Sizge tabi tereyi bana çıksın. Statmın emri gelip evge olgun, cilde olgun emgeniz evge iseken biz yaşta yekbette okutulan şunu aytanda cama. Yekbette nasıl biraz da olsa okutular var da aytanda. Tatlanantımani bütüp alım atanıp gelsene tabi. Ayıltın imam, aksakal imamın maası bölüsünde girdi açıp cübürmeye için sizlerge çıkıp geldi. Biz antkeni beşikten belli çıkarıp da bu şurada dinle neymiş olan adamlar. Kança ilim okuyan adamlar. Allah razı olsun usta sizden. Abdunazar degen damla var. Bu kişi antik damla olup kaldı dese, bu damlalardın atası geldi böyle. Şurada ata olmasın. Oşan için can atı gelsin de damla. Bu kişilerden sonra ya. Ben falan falan olsa bana cevap versin. Bakmazsın ya. Onların bunlar ağlı boyut. Götürken divan altına gelip kasırtı total oluyor. Ama gelip bunu atın. Bunu atın. Bunu atın. Bütkenemez size. Böyle Allah falan değer kaptırmanın geçeni oldu. Düşünce savaş duyuşturup damlar dakikaya süresi reyisin, yetin, bağış eker. Kança ötkünde eğleyici tutmaktan görevlere kaldık. Bir camaatı kayıtmadı. Eğilimin cemaatka, taşmakla getireyim neydi. Siz geçip kaldırıp deyip şunday kavurduğuna bakmak. Ulan abi gelmiş bırak. Sizler bütkenemezsiniz bıraktılar. Kırgızistan'da geldi öğrencileri. Bu işi eğitimin kaçta tamam? Eğitimin 23. Eğitimin 23 Narınga ilgili safar davatқа çıkan. Eğitiminde 5 rayon kırılıpçı. O sondan beri bütke bağışlık kılıp, kavliyeden qarab, damla salmak başkaş gerek, onday uğur var. Ben çuvak inadı da bulmuş. Ne dedi? Çuvak ustasına ben jetmeye kaldım. Beker hizmet kılığa dayanırım dedi. Yok degende sizin ben sorumluluğuna ben kan göreyim, bırak uşak ne bulmuş deyip. Bırak ben yaşım olda olmayız, varaklı koya kalsam da. Allah razı olsun dostum. Saat elde bütün medikler tak bulup, işin hak bulup, bizim ortada o dostlar ağrını götürüp saat mücevizinde eklemek olsun. Allah razı olsun. Elektristan'ın batasını alalım. Başka damlalarına gerekleri almaya alsam kapı olmamızlar bu boy bacana şöyle inşallah etkalarım. Usta değil de batanısına alalım. La ilahe illallah, emanetena ilallah, hafizana ve hafizakumullah, Allah hayran hafizallah ve rahmanarrahim. Allah'ım, usul ustazın aytkan nasihatların duygunluğu olun. Bağırın, amal kılışıza tavfik verin. Ustazımızın ilmi yolundan da ziyade olun. Racasın büyük ötesi sebep olasına bir ilgi edemdir Allah. Biz gelemez bütün dünyaya ustaz olatan ustazlardan olsun. Bu baktardan alim, hafiz, dinge bulan, hizmet kılan salih peyzentler etsin Allah. Takva peyzentler etsin Allah. Şu yerde okuyan, okuyan, şu yerde ustazlı silah gibi her bir adamlara Allah'ım kanday acil soğukları vatanına olsa acil soğukları ne olur dedi Allah. Şu yerde oturanların bazı mutlaklarından alim, hafiz, dinge
dinimizge hizmet kılan salih, takva, muhlis insanlardan çıkarın Allah'ım. İyi davadan bir bürede hariç çıkan, alım çıkan yuvallasın Allah'ım. Bağdığımız Allah'ım şu mecliste toplaganda beşte de bizde çoğu olur Allah'ım. Beşte de usul yerde bizge oturan, defter suyunu tutan insanlardan Allah'ım. Allah'ım bizim keçilerin keçilerin bağını geçirin Allah'ım. Şu ustasız gel biz ustasızlar görevler.